Pamiarsa tedonnyane harga bawang dahat mawasana majeng para petani bawang. Akeh pidabdabnyane silih tunggilnyane sangkaning akehnyane pengrauh bawang saking Duro Pulo sadeng Ranjing Bali. Ini ngucap memargi sangkaning masan mupu bawang sinarengan sejebak Indonesia. Silih tunggil pamidabdab sanding awinang arga bawang tedon inggih punika sangkaning masan mupunyane sinarangan ring sejabak Indonesia tios masan mupu pikobat inucap memargi sangkaning akeh bawang sane ngeranjing saking Duro Bali. Ring sejeroning nampenin kahanan inucap ring galah pungkuran pemerintah Kaptiang mungkah selah pemargi. Tetujuannya mangda para petani nenten dah teu momocol tersidanes mawahnyane wilangan keramat wara. Kauningin ring tedonyane harga bawang galah langkungan taler poleh uratian saking keramene. Ini ke inucap sida katureksan saking komentar netizen ring akun Facebook @balifos harga bawang sane murah memargi sangkaning pengeroh bawang saking Duro Bali napi malih bawang inucap kadol antuk harga sane murah sane ngawinang bawang Bali taler kadol antuk harga sane murah. Bali Pos nguningayan.